Z žadanjem, že by se ukazala alternativna kultura pri Rusnacoh, u Ruskim kulturnim centre nastala ideja, že bi se napravil dokumentarni film pod nazvu Alternativa Rutenika, za kotri nedavno vyšol i trailer. Novinar vyhľadovač i scenarista Ivan Kanjuh, režiser i direktor fotografiji Vukašin Živaljević, a produkcija Asocijacija Kultura Nova na dobrej drahi, že bi napravili film kotri bude promovovac alternativnu umetnost pri Rusnacoh u Srbiji i Evropi. Mne už bolo poznáte, že tu u Srbiji my máme jednu alternatívnu scénu už veľo roky, ale mi to nepoznáte bolo, že aký to stan na Hornici. Takže i to ište vše jakož najväkšie vyvolanie. My by sme najvoljeli, že by sme skorej samého znimanja pošli na Hornicu, napravili jedno vyhľadovanie, tam by sme mali taký osnovni kontakti, već by sme to ti kontakti preširjovali, vidjeli co nam še uklapa do temi filmu, co nje. Bo, jak to som i spomnul, tam na Hornici rižni obstavini i naša zajednica, ruska zajednica, tam vytvorila rozlični kulturni dosjahi i naš film u slučaju, že ne najdeme toto, co by sme mohli navolať alternatívnym alebo súčasným, próbujeme odhadnúť na pitanje preco še to nie udalo. Sam proces snimanja filma bude zavišic od sredstvoh. Aktere te ideji napisali projekt i konkurovali s njim do pokrajini i republiki, a jeho realizacija še občekuje u peršej polovki 2023 roku.